uKing Bhakanzama eveza into eyenza ingxabano kwaMthandeni noKhuzani ingapheli. Kodwa ke angifuni ukugeqa amagula nanto udaba la achaza khona ukuthi ke yini yenza ukuthi ke labantu abasozi noma ke bangaxolelani. Uthi ngeke baxolelane labantu bobabili. Nanto udaba awuyizwele. Kuzoba uMthandeni iGcwamelisha noKhuzani. Labo bantu as much as nabo bengasayithandi lento imbi. Kodwa akulula ukuthi ngelinye ilanga kuthiwe sebeyazwana. Unless or until kube khona oyedwa ozovuma omunye kubona. Mhlambe kusuka igcokama limvuma uKhuzani ukuthi uyinkosi noma kusuka uKhuzani amvuma uKhuzani kusuka igcokama limvuma uKhuzani. Then from lapho ke once kwaba nento ethi ayibe yihierarchy ukuthi yilo bese kuba yilo kube yilo abantu bayaqala ke bakwazi ukuzwana because sebeyahloniphana. Masafunda kwakumele baze balwe abantu omunye bese yahlulwa ukuze lohluliwe akwazi ukusubmita kulomunye. So nala emhlabeni uma ngathiwa one day sizwa uMalema ethi uyamvuma uJacob Zuma uyena political leader enamandla yena he comes the second, that is when laba ngazwana khona. Kodwa uma ngabe uMalema esayicabanga ukuthi uyena inkunzi noZuma ecabanga ukuthi uyena inkunzi noma bangahlekisana basoze bazwana. Uma ngabe igcokama lithi uyena inkunzi noKhuzana athi yena inkunzi abasoze bazwana until omunye avuma ukuba ngaphansi. That is why okwami nodokotela kubelula ngoba uthe udokotela bekhombisa ukuxolisa kumina wakhombisa ukunderstand amandla enginawo. Okwami bese kufanele ngiaccept mase ngigada ukuthi kodwa ke kunga exploiteka abantu egamela ukuthi umuntu uxolisile. So far so now yonke into isahamba ngendlela regarding udokotela ngale regarding sonke isimo ngizontshela mawukuthi khona isimo ngisibonayo isiphuma endleleni ngithi hayi udokotela uyagejana but ngiyoqale ngibe nendlela yokudila nawo private before ngoba ukuxolisa komuntu akukho lula. Uku-admit ukuthi usibanibani unamandla nje umuntu besithatha isinqumo leso lonto suke singasekho ngaye isingedloza ahamba nalo nogobela wasemazulwini ahamba